ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie je sentro de Kalman. Ha? Sino, Margie? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta? Awan, kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papaniti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Ngaminawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmananday dya Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kabsat ni Nobiong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi tisang kaibagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta timang mangag na. Nang runa pa no kabsa tinobyom timang ibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin ano matan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ipagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, umakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman ak bakit? Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak? Ay, imay ni Vina nga ading mo dito boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka no kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik natin sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayo matan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak matan na kanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ije sentro di Kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta itasawa. Kat masair mo tirik na na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga mo dahi ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat daya nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapa ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon ming agasawa iti kastangar aramidam. Hapay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang kaistoryam. Ha? Talaga kit di nga overacting da dyan nga sila? Aklunam ka din na si katikam malay. Itian niya pa lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Ha? Awan, matmadi nga intensyon ko nanang.
Nuaga pa dangay kapoy tikas ta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kano mabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumula ang tipay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mangiya dayo itirik na kanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Diyak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga ang makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, nay-nayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guara. Ngamaan niya tararamid na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbagak tumanan di kabsat mo anak ko. Ni, anda ka matitibalay manong. Wen, painururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar dengamon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama ng ti bagbagam. Iso man ng ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ikang mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi po saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang dadadali ti mayat nga relasyon me kani manong. Aklonam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi ti sanyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagak laangin ti gayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga akayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Awan nang nagkuariklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papakanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapuitar aramidan na kanya. Kaslama konsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko maamakonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahil ta Vina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniro ko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak ng mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka kaday, nitiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. No maasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin.
Hello, Nanang. Hello, Ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw Vina kan tinubyo na. Kastaya, kano nga eh. Hinto no maya bulanan umay kayon to Makitan to, Nanang. Sana kasigurado no makaumay kami. Taamangan mo jak makalib iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saanan, Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipot kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agruprupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Vina anak ko? Apa ka no ngay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, intun bigatan ti kasarta. Roko, anak samot nga kayat di kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apa nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang danchay. Ngam nasingpa, tikapsat ko. Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay manang Nora. Masigurado ka kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamat ti kasta nga inasawam. Kaslasaan ang mapagtalkan ti panagrupa-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipagko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumat lang daytoy, Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, han matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y aramidam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Ay, masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayam na di mo na ang asawa. Iswadi na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dagigay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at tinanganam. Madamdama akto na nga, aginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuhapay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat.
Ay, nasakit mo't neta nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mata? Aglablabas kayo mata nga agsasao? Apay ngamin nga da kay ito, Manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay, nawatam. Ha? Talagaan nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan, Manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos vina. Anya nga haan, nagdigusakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita umat basit ti hygiene mo, Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo ang maaramid. Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sadot? huston man! No, han nakakayat nga parete kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum ngamin ti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga Manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga kumkumpara iti asawam nga natayan. Tawan ti maramidam. Tatalagamot nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni Manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailaang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw ngayon sakit na. Tatilatan kabsat na ti isak sakit na. Kanayon ti panagapami ti kabsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso apim manawa. Kat dinakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapoy ti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mang pasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan kataramid mo iti udina. Alakastan, tigayim mo, Vina. Please like, share, and subscribe. Thank you. Manang! Biyanan! Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko.
Apay, imot mo ti blender nga ginatang Daddy Rosendo nga asawak. Katno ginatang na Daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Day, kanya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang Daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang Daddy nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Kanya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan ni diti sweldo Daddy Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagi jay. Kanya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare, awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man at tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alin na nganda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wen nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data, Nanay, anya day tay karkarton mau ibiyang. dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga karkarton mau. Isubli maun. Masapol pa lang ay karton mo nga isubli ay ah. Kanya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Hanyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat Daddy Rosendo tinaigat ang ito'y. Asawak tinanggat ang ito'y. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mo na almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakwa ito'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginatgatang ni Rosendo idi ah. Nakalista dagijay ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginatgatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intag ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran ni mat di rice cooker mi, Mari Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto akto mat anya. Wen! Sige, ang kalanan. Wen gayam.
Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kung na madjag-repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo sa mat ngamin. Saan mat unay anaus-usar dayjay? Ay, sayang nga rod ano na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, yung kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laan nga rod. Taik katak ti kargana. Maala, sumrag ka pa'y ah. Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na ah. Paayom mo't sagpaminsan ah. Narigat mo't nga rod a paayon dayjay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayatin na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayatin na kan tulak ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ka ni Rosing Aga samat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangin Damot rice cooker ta. Papaya bimulod ka pailaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga mantikas na nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni tikas na nga aramid. Basta baybay andak ka di. Ado pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramid anak kau. Dakdakal nga rod ti karba nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalaingan da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbangan na nga mang tawid iti na ipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbangan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon anay sublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan nanang, taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkilan da ito abanag? Ay, nasingpot ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang da dya babae. Ay, sungatak san tiawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitad kula aming kankwanan dagiti in-intad idi ni Rosendo tapno sardangan na kon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardangan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adamat mare. Ngam aday di banyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka ang arod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dyan washing machine, mare? Uwan, kukuha may iti da di asawak. Nabayagan na da dyan nga adakan niya na.
Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kastaya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, Mare. Agyaman ka at adyak imbaga tagpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga in regalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak nga eh. Urekas kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin daw na isutitad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaong pa'y dagi jayon. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaag ba iti kasta nga araramidam? Di mo palang arod inakukos amay na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita nga ro jay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanayin. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursuro nak nga ron iti dadya nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natahayin ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawam. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ni, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Sa kamat ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder kay tinumam no kayat mo. Ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Tumuna agpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta na barta kakamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuwa na pareta na barta kakamatan. Agkuyogtan nga agawid niya ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantang arudor, Maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam samrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kung tanay. Rabiyo na yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na ka. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawid kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudin sa alasya maturog. Ay, haan. Adyo ti lamok itoy. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagi je ulas kantungan ko. Kanja ap te kamak.
nabanglo dagi jay. Oh my God, hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito, ya. Nagadayaw ka mat kanya. Huy, hangka pa nga mat maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, ata kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw di rabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Hang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino day ta nakatalikod na kadwam? Asino day ta lalaki? Dobiyam? Nakunakan ka amang hiyawid kay tilalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturukan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw-ngaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anya ti kaya't asawan dahil tawi ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil tangar aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kayo ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat, inagaw na mat ide kanyak da di Rosindo ah. Ha? Ay, anday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan nyo. Roseng balasang ka. Panghasim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Anday di balay may balasang ka. Tulungan ako matapno sana mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya't yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi kani ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na kuma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaalan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na nakanyak idi. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumba nga pagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Ay, bumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may dasawam. Ha? Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsaritaam.
Kenjak kaya't makabasol ka. Nagbasol lang arudan na di asawam. Sa ita, agbasol kamag. Saan kumamatan anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maik-ikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga po nasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naik-ikat. Nagramramot pa'y. Ngam, siyak matlang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto dya kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya akanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kun. Ay, agyaman nak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos to pa'y kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswana laang tisaan. Iswa sigay, inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak kao. Naragsakan na kiti kastang unay gapu iti nanggagak iti anak ko. Nagkapyada nga rodan iti kumari nakat manipo ditin. Nagsubli ti sigod alin nanganda. Kat kanayon pa yan ti panagkuyog da. Aging gayta balulat tat anak ko tadi namatan kayat ti makiasawa manan. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, dado. Manang! Biyana! Hello, naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin saan napud no anagan tintay idrama. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi manti ko na ni Kabsat Aldrin, dir man ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo tano adaing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, banaga pa kaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarak tayo nakmangayab iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno amaw no jakon gumatang iti ipasidata. Una nang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta adudang nga gapas. Una lang, di uray lima. Nakaluto akaw niti inapaw, Aldrin. Naparti mo, tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nakmoit amang party kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina tinitive a manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaon da. Di kayo matanagan nanang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutwin tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinay. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulaktan. Mangukukob da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Inka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabalin na partyan dagitay tarakin ko amanok. Ta mangukukop da. Di bale, tayin maminsan, mabalinan ang maparti dagijay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraep. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala,
Mangan kayo lang kakapsat. Di kayo babaeng. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand nyaw, wano sikanan. Uray sikan hadlaang angkay. Takurang ti kwartak no brand nyaw talaang. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay. Nalakalang. Kasla na kuna na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay di balay ta. Wan man angkay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilaklako da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka, iti motor mo. Wan nanang. Tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano adda papanan. Ay ka, makaammo ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sa pay mo nakareg. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayada na. Tayo mo to nagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga adalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni Uncle mo, ijay salas, ururayon na ka. Abay ganun nanang. Ne, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kenkwana, idi kalman. Ay, nagmadi magngarod dyan na itagtagainap ko'y derabi nanang. Naitagtagain mo nga. Naidong parko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na nagatangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan may. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko dirabi. Ay ka. Anya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayol tana. Alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayaw ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbagak nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na. Ay, ako. Diyay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa imbabawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila imbagbaga na kanyak. Masurunak. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna. Kat sigurado agatangag. Na. Adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka. No di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Adda karbangak agbabawi. Tadyak kayat ti maisagmak. Nyalala. Husto nga rudan.
Di kan agungay anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pa'y nga umuna no final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pa'y. Di ka pa'y makitultulag anak ko nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa'y lang arod ti kuko am nga insan. Agaram kan at mga asawa ka matan. Huh? Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat tawan partner na insan. Mga asawa ka kiidi matan. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Apay, sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar kada kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaon kan ay iti mang surot king kwara iti balay ta. Wen, uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang paumayan uncle. Oh, Yaldren. Ay bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mang sukun ken ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. Adagaim lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantua no malpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga agabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga agabay. Anya? Ay na, Edna. Mangkita kan iti mang sukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti daduma kakasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa Saan alas minute? Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmartya gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan o adda katulag mo kat agbabawi ka. Ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sinsin. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga insan. Kadakin kan ano, guraan na ka sinsin. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, diyak ko nagsaupay insan. Basta diyak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay Aldrin anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanin, titawain. Ingarig iti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho Nang asawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang.
Jak kahit di kasta. Ay ka anak ko, normal laeng ti agapa nga agasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglaklakaya la baron. Agbaa kakon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dene. Umis-isim mo't ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak man. Ha? Uy, apay di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siya nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigay. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awam mo tindag iti nagdadakila ka murom sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga agtrab-trabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay kayo na, kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadat ang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat ko nga'y. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid di Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanyak. Kat di naktupay panpansinan ni di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Idi day jay saan itan Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwan ha? Sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Lanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumot laka din ni Sandra nga agbalin a manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aawid din dito lugar tayo. Saan ka nung nga agsubli iji Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo na lang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya Aldrin. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkon ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay, ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalay sa, iso a please, aklunan na kumahan. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Ta, diyak kayat
aparigaten ka. Iso sige, aklonen kan. Yes! Ang yaman nak Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakibo na. Ang kasartan Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalanga raud, sapay kumahtawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagot ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasing putmait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo, manay. Si kakit Ay. dimit. Kastoy mo ta talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yun dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisik ti rupak, Aldrin. Ha? Alang nga ron. Iibusan tan to'y ginatang taamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanen dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi di ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga rod ti maparte, intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng kasar, Nanang. Anya? Taapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo kan ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala ang mat anamiris ko dahil taoy. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apaday, Nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taoy. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panangibabawinan iti amin. Adayamat kasta? Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay abalayan. Payabam itan! Umunay ti amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka da kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Naamiris ko nga main, narigat gayam ti agpamilya. Madanaganak nga main. Taamagan no, agbisintulhang ni Sandra iti sidong ko. Tas sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpade aklangan. Mangilawlawan ka, Aldrin! Amay ko.
Daytoy mat! Anay ko, apay nga agsipat kayo ay. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti riknak. Pimanawa kiti lugar mi, kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni allowance ti inak. At dalat tatay ugalik nga agbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti kapsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin! Manang Biyanan! No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at noagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan te sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumalaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya may itanak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apa magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rudmet dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam may dinatawunanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray sakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ka nagkasarda. Kasanulaangan nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw da balayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at balayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano si kati kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adrakilyo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaman? Tapno agapay ti sangwanan mi. Pagsasaritaan tayo tinasaya at tayo. Pasensya kayong dada. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruin nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talagang agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo.
Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak tirumbang nga ayanda. Final data na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laang ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laang ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apa nga nanang? Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't yo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adag at itawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kiti ti damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga addasaan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapnosan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Uwi na na. Saan tan nga agsina? Kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga aga-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si kate agbalbaliw. Kapay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Kit na pagnumuan mi. Asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang? Nasayag nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Tano kasta kayo lata. Nasaysaya at lang agsina kayon. Kit di mi itad titawidan nyo kata kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang. Agbalbaliw kami. Nasayag nga ron. Sapay lakuma. Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karo ba yun? No aga pa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malangaron. Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay kin ka. Sige nga ron, umisam ka na. 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo Uwan man, Lolit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita. Sana all. Nabasak je comment mo, Lolit.
sana all ko na. Jakon rineplyan, ja comment mo. Ora tain heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y dani ka. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang nga minti love na. Kas ano kat siyak mat nga minti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owen, loyal kami titunggal maysa. Awan nagluko kada kami. Ta still burning latatiin na yat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agapapa kanila kay kutatan. Idian na palpalabas nagapapa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan tanga tattao intay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay, una niya. Umay ka nga rin. Tagin na, beta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, dani ka. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Ikisa sa asawang mo'y. Ni, dara sa mata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang nga. Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kadatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat palangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Diya ka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapatamanan. Pag sinahan tayo dati. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam, patayabak na tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakuan nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jalinutok. Nga maday na po ita. Inlakamang ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Dario! Dani ka! Adda kayaw! Umayak man! Ni nanang, ay dirasam, yung kalukatan teri daw taglutwa kiti si Tiam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Naladaw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario, tasobuan kanya. Itimplang ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling.
Basila nga, uray ka gudwalat tasa. Sige nga, Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo, tayo timplaan kayo. Ay na, saanon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga, Rod, tayo timplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami matakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan, Dario. Sumangpat ka, iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. Agdadag itay chismosa akarubat ita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagjay. Nabanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kahit mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam di kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisublida ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di Ada ko mamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itaddakan nung amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan ng agsina. Daita nga minti makagapugat. Iso asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itilmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran may matan. Ado ti plano kay titawid kada kayo. Nanang, inted ti tawid ni Danica. Ited yumutin akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanan. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta Danica. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan ta kay din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, han kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbaga. Sa nabali, taytid ko ti sustento dagiti ubring. Awanen na abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda. Awam met maramidan tayo. Jay met kano nga min anak mo tinangipilit nga agsinada. Ay, wen nga road, kasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaeng ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ang nagtalong. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka.
Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na ko ba? Abda na padong parak abakal. Katintaray mo dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamo ka makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili ka. No idarum ka kung ano gasto sa tila disgrasya. Naimbagkin ka nga. Sa dapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinata nga rudan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawalan na ko madali ka asawa. Sorry. Agsinog lang ka din Tornusan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagapunta ko magandagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinublan tanda ni ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak idi nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpaka si ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailangan ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangan kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapo tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin apanunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami di na kayat. Ngam idi nagipitan kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Danica. Please like, share, and subscribe. Thank you.